Ki lunti lerim sesi nanke kuin la samte test le dige sarku pa tash lamuta parba kama sharab gyalse ni ne lada shive se potang ki chera ne ne chu nge du shu nang ye terin del ya lada gonso da nang so ni ne khoskam ke chimbu chola tin shu geb ji dar bi shu na so da lama da loma shi ki taba da tamzi yo me ba chi du zane lama se rimbu de ya ge temji jigi yore Enteride attention na se tuji na je la je ba ai jo Kada nare mene chigi pyo kangshen ki zhongi dachi mima digi taiwa da tamzi yo mabas degi yore. Ene sana daga chachane kena to digi taiwa da tamzi yo mabare. Ene zamni shurnu hochang chigi nangpa yimi la matebe 지게 Dalai Lama slurusane mana jane ka kabuchinge ta kabuchinge mangu shivuji tuba sa tende indusane dige ko chinange tende ro zom indusane ne se rimbu datuya shige lo jata chupran shi tende datuguri ene chananze taiwa da tamzi tada pe yome bachi yore ene mutini ene nge chige tabacham de ge jenra gelong chigi chige da nyamle che chaju go som do dongyi dao zo chen nge du chigi yore zhe kyaran zhe je nga da chige da taiba da tamzi yome ba chi ju san ne kyaran zhe chaju go som do dongyi dao kese tudu ge sam dong Any ceremony 대신 기울지다 타로 넘어서 상계 도야지기 영야 자자 못 타셔리 담보던 저에 더라 다자 편지 민도 러싱기 네 담보던 저에 더 차요리 더둔 중주 로 니슈콜 무티니 네 tempo던 저에 제아지 간다 친한게 땡땡 좀기로 소비스도 아니 소체 말아서 상월로위 지 치체의 소수 나와 나 여모 도성기 샤와라 따네 나라 망에 와서 딘지 지겨 말레스 말아서 뭐나 자네기 체 대바 여번나 시지기 나 삼루탄에 있나야 선보 상고체 근로 펜션체 시게 나선 너신세야 딘지 상고티 torche dinje mashe wana 항상 남다기 야와서도 저거 개박해야 지기
애를 소소 여원을 가지 제 고야를 아니 지긴 삼에 자주 상월로리 심수 계셔 Ladakh murmur yangi zespe turje chenpe sanpe sku tetgiz zamer nalux markas nenjab giku trukchi song kesums gompe nyamlen person jumpa metpa ishe tux skuji irtaknin chakna patmo chanchu pardur chior do Your Holiness Avalokiteshvara, most compassionate of all the Buddhas, originator of all living beings, peace and happiness, great leader of peace in this world, from the bottom of our अरे ये मत पूछो हम कैसा लगा पता नहीं मैं अपने आप को संभाल नहीं रहा हूँ कि इंजीनियर फिर से हमारे लद्दाख में आ रहे हैं और वो 110 साल बैठेगा बोला तो मन में इतना शांति और इतना खुशी हुआ मैं मुंह पे ला नहीं सकता हूँ उसको तो मैंने उस सूरत में कि इसके गुण गलवा इंजीनियर युल्दिना खेत की जिंकम योत जिंगदिना खेत की दुलचा योत नंगपा तंग इस्लाम इशू योत मिचेत पे तत्पाल धनखन योत स्कल्दन गी दुलचा मंगपो योत कल्लुप की दुर्सी सलचिरदू हर यांग फेफजात इंजीनियर हमने यही दुआ की आप फिर आए हमें आशीर्वाद दे इसीलिए हम खुश है इसीलिए हम जिंदा है इसीलिए हम आबाद है इसीलिए हम जिंदाबाद है I'm feeling so grateful because I've studied in TCV and it's very nice to serve whatever little we can give to the society. Thank you. His Holiness has said that he's going to live up to 110 Oh, yeah, it's a very great news. It's a very great news. I'm expecting we can return to Tibet as well one day. By that time. आई बहुत अच्छा लग रहा है मेरा लामा जी के सामने दर्शन करके बहुत अच्छा लगा सावे लामा के कुछ तन बरसो ने सावे लामा के Maskit only. You na pultele. Lo yichaten kusum pultele. Skitpo dugle, gamo dugle, sangas tise tangmetang jal. Papa gindur tise tangmetang jalle. Papa chanda zikarpo, tugze chenpo ngosu jalle. Laso ngeming la dene kachen lobsan chutim lagi ene nga lada luki gon galdan targe linai ene tande chala nga dene kyapje ngari rimbo chege chazo ene likir gompe ge chazo ene diring ta lada nangso gonso ene ta lada gonka ene yongzo na mima yongzo na ene kyapon rimbo chela kutse ka ge te ge dene tenjuk phulare ene ka tenjuk phoya ge tenjuk dia ene chidang ge tenjuk de la khang ngi yare doluk ta ene nga lu cha tande diring ge tenjuk de ene doluk ge tenjukre ene tenjuk phule kabla de shandu gi rempa tan den do chaza ene liki gomba gi talen dene liki gomba la kena liki gomba gi lama ucho tan kindu ganga ene dengcha gala shugna ene shandu gi rempa chaza duk sanna are ene kan tenjuk phule chela ene kyamgo nembo chege ene kalom nangso ene tenjuk mabul konla kalom nangso ene kalom ngicha nanglo la ene kyamgo nembo chege tangone ngarang so gawo ba o dene ngarang so tasemba kibo ba che khare nangso labna ene gonglo kya dang chu par do shya gi ene chida
tak sema yang mangpo yus ene laktun tu ene mimang gi teba da tamsik changme yoa me be kona ene lama la so ache chi tu taba ina ene lama kuche te ate ene ta khona tendil gi chungi res na kalop dene shashe zamo dene je peson ene ngaran su ta mimang yon na ngone tangne gi ta dire tenshuk ma to yoa mare ta ene khasang sungjo ta ene kawang ta chikpa chikya ene lada mimang yonzo da na shin ta sane dila na be phuti yonzo ene himalaya riljon jana pe mimang yonzo ene sane jiwe sala pevna ene tenshuk pe miswe yakbo geba ene hachang tral dikbo ta chak subo yakbo shoji jungna song ene ta ngaran su tendil gi chungi se ade ngone milu are lende milu ay bar songsa ene kyangor mo che kutse ka ge ene te ge ta ngone chigya ngaran su chikta dela nawa nam to khe gwa mare songsa nga su pe miswe dire dene tenshuk de yakbo jung song shwe ta di ni gi sung ju je la tene la da na so dong gon so ni zong de la tene ten ju chi phu re tene ten ju kap la na gon sa cho gi ngone tene da ji nga zu photang la sung gi du da gong lo gya dang chu ju ya gi tene pe me se gi tene me lam ya po ten son tene di tu tan la tene jo ge sung du tan da kalop kan la sung so te pe me se gi te mi ma da tawa gomba kanga gi te pe me se gi tene khorang di gawa chambu gong gi re la 원초 다 한다 남촌이 경우에는 비된 쪽으로 좀 가리피나네 감자든지 피나네 라 다디 미망다 존데라 딱 차찬디 쳔 나소 곤소 니니 코난 저 마르사지 디칸라 테니 미망도 두립 쳔 저 करे युवनांदी 차찬디 कानला फुगेरेला बिल्कुल लोग उसको सुन के बहुत खुश हुआ तो क्योंकि लोग दलाई लामा के लॉन्ग लाइफ के बारे में ही था ये आज का जो तेंजुक जो है तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि लोगों को आस्था है उनमें डिवोशन है तो उसकी वजह से ही है कि वो 110 साल तक जिएंगे वो आज लोगों के सामने उन्होंने डिक्लेयर किया मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से कंक्लूजन हुआ क्योंकि इतने बड़े लोगों को कंट्रोल करना सब कुछ ठीक ढंग से होना थोड़ा लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल है लेकिन जो हमारे वर्कर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कोई बड़ा कंप्लेंट हमें नहीं आया और ट्रैफिक का भी बहुत अच्छी तरह से रेगुलेशन हुआ तो हमारे हिसाब से ये बहुत सक्सेसफुल रहा है